Yes, all my intervals boom. Your friend fire bet. Emma said the bear in case a man is Suminaso. BBC Dermwa. Neto. Table here was she fear us when he was so. Neto my edu so anka ceiling inti. A bello jahe and no brassy. I want to call my family, my friend TV Ghana, and then so I don't for the abdomen. Abrabom is same, and I do see. Now, fire was see, and then the mood drew power and think our song, not CB. Nedia, your costono, I say, and airplane for a fast service for every dinkum of a quine pa, and a fast about Jahon by or your film, the way you fear when Papa, with Jah at Tobabia, say a fast bomb by a son I have from, and then I baby home and come on. Our song. One subscribe. Say video be at my when you be a share. Hi, my friend TV Ghana. Share no be not like if I comment to us a kind at the amount. My friend Media Training Institute and I say as or say make a choice about this young woman. But she has some computer and infidibor instruments will be also winning infidibor for but another she be number any channel screen as no until we friend na quantity for penny no be foul. Na de ube here bia afa ho se bisa bia ube you ano kama some 35% press sebra e fan kata sem ene wa bi asore susu kata bi ube here afi wo ya tare bi t-shirt embroidery no machine na bi si ho ntibra na be ye ontade ho juma e some 35% press mama trust in God fashion sebra batale no be si kama so yo ba yo be ma ana o ya kwada pani empo opese omra na umesia adwuma wa bie pono na to se bra na obefa na so wasua adwuma na so de akoba obra senete omo na so ya sene ene anopa ya na ene anwumere na wie bre ya wo hwemi no omo na so ya sena ye de dwuma di ebra na menche ho no ye beko empanfo nche na ye do no akwaje omo din na ya ba adwuma di no so ene ano enti wo hwemi nko ade a mesoro se tena ya na nepa e wo fia menche ho no ma menko nche me fa free ya ma so mama ne eno bi show hi my friend TV Ghana I want 4% TD me pacho me din the leading firewoman Adoma Elizabeth ma me leading firewoman Adoma Elizabeth and I don't know 18 come out and anopai na ntine oba wo fie he de na chese ko fie mo na mo chichi ne ma anwa na ja tum tina gati abomu ja tum na o peri kiri bisense su bisense ya fanete ntine tena ya ma me aba obesisi o kama o mo ja pade ne shi enko me bla pani nche ere makasa da bia entafo tafo ntimi koma tapani nche na e ko jedi e bia na dine entafo ntidina sesa within the ADO2 Adam Alali Moses in charge of education in Fire Station. Matapani ADO2 Adam Alali Moses ya basa ye ntirechire e Fire Station ma dawuru na ye bo no nti waja pade en she da bia me kase adwuma no omo na ye ne kese because e she na ye ba ho de a na se nya hwe ne but ya catch us say ye see we science she is we science ya ye adwuma titiru na no kese ne ewu mpa no nti omo gbo adwuma pa e ba no wanti dia there is a teacher mom ya to so ya sore ye da brilliant e be wura pebrim no per crazy da kese wi ti minim say susu ya ne ma say ya e ma to renchem faja ho e ma na no takra station ete na nyasa kutwa mistake ya wo ye no tio mistake nti e kire o se manye sa mistake na jano shi mo so for apostle Stephen na mi di juma di mo tia me jebre na hweye menche hono we de me se panyi dwere wi na isu asa nti e bakwa ma menche we de na de adane na panyi e mo bra na o ko wi ma so se ma de kasa do nti amusoma o mi senti wow nti e top kese ne kan bro yin be kan how to prevent fire through proper housekeeping kwan pa be faso be boja ho ban we fie ankasa ye won anhye a uni problem bia nti yenche no ma me komata anche papa ye nyemme yo ya da masi bro for say ye nyomme da ko ga yenye de ye di kan me da masi bebre
na me de nchia soronko so ama motiefo na me so me de nchia soronko ama ye commander municipal commander DO2 Eric Boateng ne mpanimfo so ma hyehyɛ dwumadi na every Thursday and I would be a bana yen more bedi komo anopa yeshi ayache mum kaka ana anopa yeshi say in a because no producer in a white yes it's kunimdi never topic na say previous programs are na ye cassava gas and lights on yade na and then on ya to your say housekeeping management and as a proper housekeeping kwan be so na betimi a prevent fire say CCA kwan ya be fast so CCA ye dem ye adwuma ba bia ye adwuma kwan ya be fast so CCA ye bedroom say eja tokra na ebe hye na intimate schedule wow nti na wo say ye timamufuo no ye nyanti asiesa enti yensa emre no ebedi kan ahase wo ye nuaba ho no ono de ye beko eye bedroom kwan ya be fa so asisi wo bedroom na enkofa eja hyehyɛ ne dem emma ebi wo ho no ma dem yeah single guys mom ya single guys bachelor boys kwaje single room no veranda enti ni moto wapaka moto wo inside okay rice cooker wo inside bibia wo inside enti kwa be so na be fa so atoto ne ma se bia so bo na enyele emma enti na enda no pai yawa enti obai wo haide enti so on fire enwura bedroom ne kitchen but we can't say me tell a program we know I'm say ya ye bebre but we no mood akasa this say oh shamia message woni di mentwam meni mobia ura ni dema pan ya kula kita onye babi mfanto very good because food to fry yeah boys you know get dry especially yeah we want to have to go bia yes ebi kura na etimi yeah say mfanto uro ni no to bia cho oh ko o my bia ndine hwebi na na de kwa be fa so elija bet ja to bi dem aye fa pin na say we right because I don't ja to bi fie na ye ntimi bia chese bia ndine ye ma no ha o de shasi tv subscribe share follow me na omra my friend TV Ghana emeti ensempa mama nti sene ye no yo that's it me nwa bema ne me panyini kaaye no enne asiesie e wodam na ya ba ho na masem nyina ne se atiefo amutie me adofo me depi se me ba be kyerɛkyerɛ saa asemi ye wo binu mo ho a me nkɔ no ye dan mu ayeda bi dan ye bedroom chimben hall me nkɔ no wan se chimba no me hunu se hall no e ba bi a me ne minim de anka table ne center table no ne TV no ne sisi ho na ne hyiatra ama ne ma ha ibibiri ne hunu ne se ne hyiatra me kan anka first me hunu ye me kambono pa ma ni party ni ne hunu ye ne se anka first me de me hunu ye ube hunu anka curtain sisi bisa kwan ano mpoma mu na bisa ho enso me de ya ama na boroso me bra ura bi damu a me dan hu nyina curtain se wo ho awurade flowers nyina bubobubo na ne ya na ya me ya pa ne se bi di curtain se asane dan na socket nyina wa kata so socket ye wo yo wa kata nyina so na me nwa be ma ye hwese socket problem wo na atija okay na fire for yeso saa curtains ye friend combustible material betim di jaba wow na die se ho na wuni ho na ukọ adwuma ba cho de ne de beba on fa bibia di jabeba ntinka aya me nam koroma binum ka fire for de be hwehwe ni mododo ye da masiesie so de nka mo fa ho ben enye kura mi nwan e ka mo ana akaye pa nti mesrɛ mo a mo tie me mo a mo hweye se wo ye bi agyan na mo ebetim di jaba oye ne kese pa
you who say Jato be fear, Abonofone, Santefo, Yakan, Muhadi, we dear be boom. We dear Miss Wayan, one year, me them why a fair and 2 person. Where dear your baby, and Tessa, Mimia, who them was you see in Koyi. We see a febe, we see a baby kakra. Socket a home jano. A year generally in a shabro for Nema. Then some Marco Bruni be done, who is a dear evidence. Here, I am an abrusu. Who will be done and pound coins you and a bag of crocus, baby, very dear there be. Now, me free home was so corana member bedroom. Oba bedroom home so. I say, I be a crossbar. Now, me be my crossbar. And not so be the Adani Odrup. If you're a year by way, you need to my trap. Ne shirt, send and I walk and you walk to me say, yeah, nurse and sense. So, why was I the curtains as I said, I'm a heat here, but damn. The heating so let him the job. Timmy, I will have me with me, we be a giant. Now, fire for a dear chili pane. Uncle Dan was seeing kind home, but I'm saying, come on, now can you intimate Sremo. Why we be a giant? Crossbar the curtains and Kwan Sasso. And no Kwan air this Sasso man from off a demo, send a bear heating, Emma Demo. Mean few will be in bedroom, bedroom one, and ya say a table, cassia beer, dear bag in Mississippi. So I am say few raswam so nebo I funti. Mimi been more better on the door pa. What to few swammy bay 10. No say be so a sort of a prayer wood. Never dear. Yes, all my intervals boom, your friend fire bet. Emma said a bear in case a man is minaso. BBC dam wa, neto, table here was she fear us while me was so. Neto my edu so anka ceiling inti, a bema jahe, and no brassy. Be wash she. Funti wa kodwom anya o 10 cedi wato no be 10 wa hihya na de agum wa hihya kusi minua se wo hweme a wo ye bi agyan na betim de oye ne kese e bawdam ho ama wa de ahye bayifo we de enya bayifo na na wa wo mfonso a wa ye nti na asema ye kan e ya asema ehia ye nyina because ye bi first na ye ne yenim se enye na me kwa adwuma mu ma hunu se nyaade a eboa metie nkyerɛkyerɛ no nti minwi a wo hwɛ me se wo ye bia jai ye dam ho anso biem ye nkomi wo dam ho carpet ya ye di se dam ho ye obi no ho a be dam ho no ba ye tiles na agya eno ne abaso bi so ha wantima nya bi rubber de carpet ya na design be woni e be de tetare dan ho nyina nti se wo ye bia wo de se fama so hunu se ne me kan soro ha fire beten wo ma biba fam ho so wo de se ho a se wo ma no ka dan efiri se curtains wo de bia design wo dan ho ama afa dan ho nyina ti se wo san de carpet ese fam ma no koka dan ho a jatoma ma no sisimina so me nka se janto dan de so jato ho a ebetimi di ja anyamemfa sa ma ebetimi abaso se wanya hweyi e de beba nti ne ye kan nyina ya hweyi ne ye kan kire ye mpese ja beto na wafre ye na card hwehwe ka hiso enya ye fekora because na sika ho odene pa no wanya sika bi kora enya wufie obi fie wa hane na ja to meden sembebri beba ti menko a se wuye bia woni tiles wo ho na de carpet be se udan mu ma intervals na make se fire belt no bi nam wo san na wa ma koduru ba bi na intervals e bam ti se nyame mfa sa ma na jatum in case wo so kwe wi re firi ho wannum no na jatum na wa pie ko ja kano a etwa na hye koduru ba bi a space ni wa ja no ho no jahin sanan ko se tardan ho a jahi tom enam curtains na wo de aye kwan hu nti dan no ho no ebekwa akotom ama edi jaba enti ne America no bebrebe nyina ehia na ye pa nye se ye kasa bebre ye pese nipa tie ye na ne ye no mire bi a enye no ye firi ho ema ye nyina ye ho toye ne ye tosu bi mekọ ye kitchen so kitchen so ho de pa kwa ne eja ye ntim fa ye funupan ema adwuma ti hwa ne yedidi na mekọ kitchen ho so kitchen ho no
enne sene na make ni dan mu ho no sua tra no e say kitchen ho kora cha ni dan mu bia siesie ni dan curtains na make no e wo dan mu ho no bebre so de curtains ni bi ko kitchen ho wo de abobo dan kan se na flowers wo mu no oh na ewura kitchen ho wa hu say yes wa ewura brofo kitchen ho feyie nenso asiesie ne de na make no ye pa onipa de ho an per life wo siesie wo ankasa ho na wo siesie wo dan ma ye be wo ya na wa ye no eburu so a enso Sunday December ade bia se e ko school better advantage and disadvantage ne ye wo ho ne enye wo ho ti mesremu atiefu a mo hweme mesremu wo ye bi agyan curtains dan kitchen bebrebe no emwa jale jale di jabeba tinka me hunu ye kitchen de anka gate da no ompoma mu ade curtains kitu bia san wo be ye aduana wa abono po ama mfrema afadan mu ho kama we die fifireti ni se ya denden de na adan hwane hyew ye kura na ye tena kura ase nti ye nananom jare no eduru Friday ayo subu omkutu yoko bi ye clay na be ya bekwa kwa na jantu a concrado force kondo so be no aduan so na yare de no ya decor kitchen cabinet you say nti ya dress ni nyina na gas obo shesi so kama ti bibia lazy katakata so yenti ko na go nti binua a wo hweme emmoa kitchen ho no minua mekan ye wo bi wo ha se na ye wo 2025 2023 bi akoto blender akoto rice cooker ne box ye ne fepa flowers e wo hu nti e da so si kitchen ho wow eno so betim di jaba combustible material because ade no ubekọ no hu na ye ntentan a esi ho ono a wonfa nya hwe minwi a wo hwe me wutie me wo hwe na wo pa fasi ba bia emfa asem bia ma na jare ho de honye dustbin mesra wo pa ko tade a na ese box ma o de ma me se mimi ntim so abola yifiri mu na fa se roba atu bi efe se o flowers wo ho wa tata so ama ko hunu bi wo bi fie atata box no so bibisa na me na we me no se me dey decorate me kitchen ho flowers adrondo apo ato ho nti minwi a wo hweme fe de ebetim di jaba nyame mfa saa ma bibia si kitchen ho a edi jakese pa beba obi akoto mo boto no by this time 2023 da so shejalo wa aboa uko bi kura de uko cabinet ya obie mu a motonko a beba mui ni okoto sachets na egu wo minia boto no de opa chichiri fa ko she ba bi a mframa bi kura na ba bi kura ho mfa de bi anse bi wo ha oni fi wo store room ho de unso ja bia wo betim de na kitchen ho no de shino anya aboaboa no na fajatum minua fajatum na emmoa sabre mi mfiri kitchen ho so menko omo ye hairdresser ti hairdresser fo am hweme mesremu hairdresser ho no wo store no ho no nya wanu adwani firi nti ya na wasiesi ho kakra mai towels no arrange no kama bobo no kama nwie obi ade abeye ni ti ne enye no boaboa na wakọ anim ho ba bi na waboa no na odi jatum na ja no so wo hyena eya menja no ho nkofi manu hunu sai wa hye awie manadum ansa na wakọ ti bi de manu besi ha ma me panyini de ne de ato aso anokoi what in sempa afriya ma me leading fire woman Elizabeth Aduma Enten me na na ba ko na frɛ na Aduma ni na wona na ni wa hye na he ma dia fu bebre wodi firi demo e dia lu pia bonten enti ade ba ko da bi e ka sɛ ya sɛ da koro pɛ woja pade a wodi mfi bebre apɛ no woja de ba te sɛ da na maka panyine ka wo sɛ kronfo ba ofaja obi but woja de ba o anyi nyina jaw ba ko nti umpese da koro pɛ odo sɛ begu tia wode nenam na bi sɛ o ma eja hye o mo ne ma pen ana hye o mo ja pade pen ebi kura bi mo tima fo mo na hwesa ni pa no hwesa na o ma brabo no
asi akoye o ma de dam pan bi mu kura wu because e bi abarbosia na wafa e de akoje ekoye se adwuma hairdresser abarbosia bi e na de mo container e to ne mo gunda pro pe atafere o ye de tua sa abosia nti ye kan si no nya atem na ye du ye pese ye mo ho ban se ne ma medika ke no se nke de fa ya ho ona obere ona nim kwa fa so abere but kan wa e se etua yon ko ho a o si etua duem but account ni na account na ye bo mpa se bibisa enkoba nti emma dia nyame fa sa ama no kwa nyame fa emfa mma ne se wo betie nkyekere a ekoso no bi enso me de call ye marketplace okay and ye ni fia ye wo adwuma sanity and I say ye wo marketplace ye ma me no ma motonton ne ma e wo market ne ya and hwehwe mu kura nso e kire se this time ye spend your time no dodo pa e wo adwuma say ye spend no fi pa say ye ka fie de ne ye gya adwuma de a na ko ye bi honewo na wo come marketer in the first place you sound say wa nkasa no de na wo ton a provision shop and I said watch your friend is saying buy ready de na wo ye na market ho de ko de a wo ye na wo market ho no e betimi atwen wa adwen ati so say ene sa na te de a ma menhwe ma sitina yi se be yankofa eja ende yam fan free provision shop provision shop obi wo ho no ma oton anwa oil different types ono so oton your friend is saying toilet roll say sa no money na first then I was about to dream say eja top wo shop mu ba e be shi pa because anwa na e wo ho no e be support eja no kra ma na ye more na she more wow intra no the housekeeping management ba am say adaka na ya toto na ya pakia e wo shop ho no charger box so charger ho very net box na pile na ebi kura ceiling no so no ye empty one na ni shop no obi wo ho no ma won person be hu say the shop na ye empty and say box sana no dia hye and say eja toma first thing I bet picky and box on and say ka wo to ade na box no wo yi to ho no ma hye no wow and fan to ho okay ana afi so no ye socket no ebi wo hono ma last time ye call market utimo say ba bi a socket no wo no ya pack adaka bi e wo hono unya ba bi kura unya ba bi ana ade we socket na ebi kura fault timi ba ho wo so ye pe na I say a teacher nti a teacher first contact na aso okay ana afi so no ye television ebi wo ha adwumam otimi ohwe na television ni wia na wagya no wondum na okofi ente bi o akora otimi na market wo be say se bi di kasa wo dem I mean shop no inside wo be kom na television na waya dem wagya asiso so ente say no ehiti sa group empensu bi a etimi catch fire ana sa nipa no kora no so on sansu use socket a eye camel we say 2 wires na what the name na I just know the idea very good no sound politin bi kura a chechere and it is sparks in a banner soja na start here flow na guru na just name what them na say shop ni na ebe shi sa shop kuro na ukọ ho no ma wonu aduane o ebi wo ha wo the gas e di si ho wasa wo cool pot bidi wasa park wo ana fe light nso sa ye esa so wo enti wutumu say wo shop no provision shop fire room no so enti ejanya sikakra di wo ya semaba say enti kajanya to de nim ni say ebe say na ema ne bi na aja bi ba wutimi ko ba bi shop bi mu na che say ejana to ho no wutimi fa de ba ko kra bi enflu nti ebe sere say o mo hye ne so ana wo ko shop ha ye ton kunkun ha ye ton spray ye ton kuni ade na sa spray no etime explode ma na yi enti say eja to sa shop no mu a
we won't say explosions sprays na e wo mu no blast spread the fire no more okay and to say wo ye adwuma was a shop we was when it down was say nema we a me ton no a risk okay eja eto a ebetima boa magana e spread faster and memma mani nya den and na ho no and to say arrangement na obeye no wo shop ho no na wa ma wani ayede aho yen ko mom ye tailor your friend is saying dressmakers nya dressmaker o ko ho no ma nema be na wo yen tade clothes and short pieces no na ya boa no ebi kura itimi twitwa no ya boa to be very good nesi ho hu ni ode be yes ana sami pana kura o sanso use box iron o sanso use box iron to buma na sparks ni bia atete na akoto bottle ne na ne kakra wani beba ho so no obi wo kura na o so ono nkwa na wo shop okoto aduane ayede aba obeba na ade no kura na ya spark fire wan veni ya nipa kura na woni ne ben no beka se na die me ko ikura na ja na afi de ba ne se ya me ko be dan me wa ba na ha shi ti uni nipa no wa asem kakra bi na cha se wa ka se ono na ashe na de ja tum na wontoto ye bi na wan ye de wan ye ni enti ye besre se trailer fo sa na ma na mo twitwa ne piece no be ya munyi mfiri ho mo enyunu jo na ma ye de ma boa no ba bi na ma ye de mo ahye washi ne kama ana se obi de ne nema ba make sure se wo be park na ba bi fa ko kama se ba ya space be bom se de mini aba ba kan ye se ba ya eja to mu kura na ehia engine spread ba was kata nema no ehia na aye de anya ba bi aso akọ nema foforo so enti ye be stress se utimi keep your house yi na wototo ne ma yi ade daka ba bia ni kwan se ewo no na wayi afiri ho na ba bia ni se tade no wayi afiri ho no ma yesi sa no ma we no ebetimi aboa ma eja kra no yare yesi no kwan na yansi no kwan kra na ebetimi brass se be ya se bia eja to shop ho no kra na obetimi anya bibia yare afa ana afi so no ya ye use electric iron so obi wo hono ma woto niam na wajai asiso na wo ye ko enti ahono ma wo shop ho na mu no nema doors piece cloth na doors wo so a woto no man so a wa ma wani ana na waja iron na sinima nti odan ne ho abakakra wo be bana na hono so ayele hono so akache fire na yesan ko ba bia ye friend no ye fitting shop fitting shop nso nema yata di juma pa aye flammable liquid aye petrol diesel very good ya di engine owi na waja si baby nso na wakopa ade bi na odi abehiti na dia abam na wono so aja to baby sa no ma na yesi aye very dangerous papa one way ya obedan ho abana na den so so bo na ya aba and most of the fitting shop no so no you use light and e bi mu kura so weather for no jene you know very good tintie uncovered and I know all you need na so ya titija enti titija enti say last time you call fire bi wo your friend is saying is it kwanse anase nkonsia mu ba no obi shop say where and buy wutu no say the machine or the start free echi okay and or enti sparks na yes ewura inside and yes show toilet room anase bi so and then kwase and spread fire enti ye besre say so mu use sa no ma we ya mo ma ne nya den enda ho okay and first prevention is yes let's obenya of fire extinguisher wow because o shop no utimo say why sika ye ne abie shop nti na ka ni papa mu no na why fire extinguisher now they see was say be a baby boni bi see fast na fire extinguisher no na why den na what the kanya adujano at it initial stage amra ejana ashase no na what the kanya eden atimi agu but bi wo hono ma in the first place only fire extinguisher
Eja no so see e no so no on frɛ fire service dem on pese on ye sensu me da mo sensu ento o yesa na jeans ano ye dumbia na wa afi no be frɛ fire service eja no so ye ntwan enti fire fo be ba be duru ho no no say ya frɛ mo na so na akofa nsunsanso bo na ya ide abre na me yesa ka ya ye use moto bedroom ya and say me the way air source yes sir ebi wo ho no ma ono no inside say kronfo be via ni ni moto no ne de na so moto ne tie na no de so na na no da ho ba o be kina ka o ko so ba moto inkwa no moto inkwa no moto ensu fuel den ewom enti bibi boni sia papa na jande ba o fadi na o for ka mo student because we back on o dimi nko high chamber ho ana e bien so an o ba bia ko high dan no kra especially boys o back on or compare price so ya to moto very good o bi fa hanan ti o da dem hanan isini chain na gas so nti eja kakra na sa nipa no so onye ahwe nka se faulty gadget me repair ni ade o no et wo sa enti eja to dem ho kakra bi a ube wo se na na nyina nti stress se ba bi a wo shop wo dem ana se wo ho utimi siesie wo nema yi a eboa ma eja hyehye no kura no eso ede eso ti na eja to kura na den a obenya bibi kakra den afa ti esreti ma wo se omoma omani ko sa no ma ano bere wo wati nsem bebe ya my friend TV Ghana na ani jesem ene ahoho se wati nsem we na dobo uja mobile niema mafa bebere wo mi se wafa bi se de fa na kese pa e wo mi se ye Ghana ha ye wono eja hye obi fie wi a na ya ye force journalist nsem kire fo won chen no na ye jeje aden be se obese kura na wa hiti suo wo de hita na waja hoko se kura na ya ye bunku ntan bi ye emmoa na ye keka e program okay bere no nti be da ba be di nkomo pa especially moto na isi dem no dos and ye bebre profoti nti catcher wa danfo bi se na uti ma friend you Ghana se moto a isi dem no ti show wa kasa wa show nya woni ama moto no se jana so mpe woni ama ope wa nti woni ama ne wo be kam de we nti subscribe na share famobi ya fast dan bi enkoma my friend TV Ghana wase e kan se wase wa bie ojuma bi na pese mo da wuru mu ano so ni kire wanti ne se maja kwa fi ni die kwa be hunu manager na ono no enkasa na se niam bi a woton adru dwabi a wodi a pese amanfo mra wa kwa mu no oba e be bo ho da wuru kama se ne se e de amount ya fast dan bi enkoma ma trust in God also na my friend Media Training Institute omuna so ya sene some 35 press and the parent here is CEO Martin Different Reverend Martin Different ona na e de edumasoni abedua wantia ene ye nya ho emfaso enti emfaso na ma na baso papa no aya de bi obi ani ho be bi na fidia o de be yesa too much aduma bi aya de so for the bend ami shira no na wa shira no anem saso na sadan bi enkoma photographer we dina machi duty ona na bomb ti don tintima fidie fruma ma edi juma die brau efeso pa ano pay mincha hono ma mene assistant divisional officer grade 2 ADO2 Osis Alale Moses Matapani na ema me leading fire woman Elizabeth Adoma na edi enkomo enano pay na asana yebekona odenchia ama adofo na yasori dwumadi ne so no menka se wo wanti ne patam dia se bisia ye nyina dare se twerefo asema sino be na obi afa phone o twa ansa na wa odi akoto social media ka se ona de koy na ade na ese no ese kwa hia na sia nipa wo na wu na wu na bi ye ka to se free service animanimu na omomra emisi ano efa mai na akofa oyeni amma
Unity mention on the number of Tuja. Your cheap number one no fry, or could cry, or when she had ever conquer better transfer the above when she had been any pay who and any pair share no shit. And to a semi council say, oh, when she had the number of to be on, oh, fry, but continent friends is here. Should to down on Bobo who phone the problem to my say, and teach her to be a BC up so fra, which my friend, young flashing shit, if we were not the number no 80 agro, your friend Yago say, a yard here to fra, and be 2 1 more. And then, on one teacher among 4 years, Edgeman. Intimidate to the electro, and moment flash it, man friend, with my friend 0352 096 136 0352 096 136. I mean, so amount. We're 020 107 6781. We're 37 020 107 6781. Men French, men flashing here. I want to put them quite fresh. I'm not free. Now, I'm a bit too milka and jumpa. 1 hour to home, one cover be a monument or want to offer on Befa. Yes, no, say, oh, friends, so now more far. I send back when down and say, oh, baby, shall see me, Nyakoma, na yin sem nano, for more moment challenge. Eh, dash, yeah, flow, and I just said, we'll say a question. Somebody now will be challenges. I'm not down with Swai. Yes, see, Nipa knew I know Swai, who and TMS say, the farm temper, not the actually from almost any bear, BB Asia. Mobiting Abel, most some for Apostle 7 and engage my dear child. Mamma, young child for Mamma, and then about things one year now. At you for you. Da Obibia would team or her me. She asked from Concoma, my papa, Mr. John Tachi. So for say hene. Mechia omunyina ne abusuafo nyina ne metwetwomcho Steven Kwame Boache obrekum nchia soro konko ni emikum nchia soro konko ma no ba bi obia ene adofo nyina mechia adwumamfo mo ana omu odi uti nyina nchia soro konko ma na nchia soro konko ma me commander DO2 Eric Boaten nchia soro konko ma ni mpanfo omu adwumam nyina DO2 Boating and I don't know better. For pass. The O'Shea, that could remember. Papa, and Chiasonako and Coma. I would no producer, mobile to me. Yes, my shop, someone yammer, money and casa. The Tosson so co and my tea for my yammer and yadaje. Na omuti ye kase sema ya kanyina no mfandi juma na me chia me boss Edu1 Joseph Ababa on an investigator ye nyina ne office na education team nyina ye kase yakopon bob ya no kayina yes so we so jebe na ba ne good screen as na my friend media training institute but I'm missing yeah, that was so deep, no, yeah, money.